Kua hoki atu te uri o muri whenua a Mel Davis ki ona whenua ki reira whakahaumanu anō ia. Ko tōna ingoa kārangaranga ko Soul Sister Aotearoa. E takahia ana ia I te ara kia tūhono anō ki tōna reo Māori, nō reira kua puta ia tana waiata reo Māori tuatahi mō tēnei te wiki o te reo Māori. Aneira a Harata Brown. Ko tēnei te karanga tira. He karanga, he ara ki te ora. Whakarongo mai. Anei te waka tū tātou. So whakarongo mai ki te karanga o ngā tūpuna, whakarongo mai ki te aroha ki roto I a tātou no te atua, me tūkaha, me puawai, me para I te ara. Whakarongo mai. Kone atu I te 20 tau no te wānga ako tuatahi tēnei nā ki te kōrero I te reo. Karea e prakatihi, karea e kōrero mo te wārua engari, Ināia nei kua tīmata anō ki te kotaku nei wāwata ki te whakapakari o kuri o rangatira. Nā tana hokinga mai ki te kāinga ka whai ahurewa hauia ki te whakaputa I ona whakaro me te kōrero. So kua tīmata I te hōtaka ki Tautoko FM, ki ringi te irirangi, and kotaku nei kia ka tū au, I te whakamātanga hoki ki te kōrero ki te whakapakari o kuri o rangatira live. Kia tū, he kai ai. Tuatu o ngā mahi waiata he kaiata whai tēnei māma, ko tana whainga matua he hāpai maroto mai I ana mahi katoa. Well, I te wai mua, I tu kino te au, e taku hoa rangatira I taua wā. Ko taku nei wawata ka rapuhia ai te rongoa māku, te rongoa wāhi, e nā tu me ko te moana he menui, he rongoa nui kia tātou katoa. Whakarongo mai. Mutu rawa iho ko te nuinga o ngā pūtea ka puta I tēnei waiata kua irihia ki runga o Spotify me tiriata. Ka tuku atu ki tētahi kaupapa reo Māori ko te reo tuatahi te ingoa. Harata Brown, Te Karere.